msomboleko wa sunguleka loko u sungule hi ndlela leyi Davido if I'm not gonna tell you story madam rin'wana ra mavito ya yena kome n'weti minete ku biliwa ri liya ya narvingiseri ku sungule kahle risimu ra vona ha vulavula hi Davido yi nge za nghena timhakeni letikulu a ni tshembi ku laha Afrika hinkwayo yi helerile hambi wu vula na le kwihi ni le kwihi ni vula switikwananyana leswitsongo swa Afrika ne ku byala ntiyiso a ni tshembi ku nga ha va na munhu loyi a nga ta pfuka ku endla kumbexana u endla collaboration na yena ivi risimu ra kona ri nandziha ku tlula leyi a nga yi endla na Davido. A ni swi tivi ku va nga yi endla na hi nkarhi muni hi mhaka ya ku sweswiwani i le xitupini no va xitupini technology na hinkwaswo swi nga yi endla mara a no ka ni nga tshembi lavan'wana no ka ni nga yi voni na mina ni swi vona ku fana na sweswo ku vula ntiyiso a ni yi voni hambiswiritano mingiseri u nge ku amukela kahle cancel babes wa mahungu kusuka studio 4A na mahungu ya wena ri cancer DJ Metkasi hi ndlela leyi sungulaka yona nongonoko namuntlha msumbunuku date ya namuntlha yi rini lembe leriwani ri tshama ri herile musi mpfhuka ri sungurile leswaku ku hela masiku mambirhi ku va weekend ivi ku hela man'wani mambirhi ku va weekend okay date ya namuntlha yona yi ri Pirates Sundowns 2021 hi ku amukela hi ndlela leyi a yi ku Ngobeni na Ndzi yi tlhe hi ku birthday ya Cici N'warivisi namuntlha yi tlhe hi ku birthday ya Cici N'warivisi hi vuya helerile n'wina vayingiseri ku na laha xotaku kona DJ Soul Crusher mavatwa va n'wi twa Ngobeni va kha va vulavula na mina hi mina yaloyi ka awara leyiwani mi nga chavi hi ta mpfula nhloko ku nga ri khale ngopfu hi tlhe hi vutisa ku swi ta hi kwini leswi ka mavonakule ndzi ku pfula nhloko la ka ku pfula nhloko hambi wo hanya vutomi byi nandziha ku fika kwini ku titsongahata swi kahle hi minkarhi hinkwayo hi ku a ku heteleleni i lahliwaka leyi misava ebafuna bayikhenike ebafuna basenzele bayitele yonke Jazz Disciples na Mr. Jason and Bass bona bara bafana be Jazz Disciples bafuna bayikhenike bayijove bayidedele yonke awuri ku yimara wena loko ina ka tiphina hi weekend hi ku phela se inga ku tiphina uri one monday yota mentwa kahle mina lo muntu tiphina ku kana ni tiphina njengamapilisi kabiki katsongo kabiki Isho sweswo 21 minutes past 3 uyingisele mngalana na FM Khoma Ndlela Ladybugs Diva so kasis uri date yakho yirini yena mthayini vulekang date vuriwa kang yiri pirate okay all right swana ndi ya favor leyi winaku swana ndi ya ku favor leyi winaku wo tshama mativa moya wu tshamisekile man mi vona yini mara i vulavula hi ku hela ka vhiki ku hela ka vhiki ku ve sona so van'we twa hi rito ku leriwa ni nga ku ri lave swibon'wani nyana mara phalavurani xo yi ve kahle na ku hala or ko ku ve kahle me no hala kusuhani le ka matshila ku ve kahle swinene mara lexi ni nga ni ya vona xona mina a hi sunguleni le phalavura awa phalavura ku ri leti mara marito na ri voice ku ra vulavula ni i vone yini n'wina mu vona munhu a kha a cina moyeni hayi khona se i pumba va le phalavurwa we munhu a cina a fika la i va pumba vuhahisi ni le ku hlamaleni so that's what I'm ko mi se mu vona nenge moyeni n'wina lowun'wana u ri hansi okay a hi ku hinkwayo a yi ri moyeni a ni nga swi twisisanga ni na wena vuswikoti bya n'wina kwala phalavurwa a mi he aveleni byi le ka level yo karhi kota mina lexi ni nga vona xona hi lexi ne ingaku vanhu va hava ku rhula so hi mhaka munhu peace a mina yona n'we vanhu hi mhaka munhu ni nge fiki lindiwe ni fika ni kuma u yimile na valava u nga yima na vona ni nga va tivi ku na ku va mani mara hi mhaka ku va yime na wena and me ni twa nga ku na ku tiva kumbe ni tiva Mr. nuna wa wena ivi ni fika loko ni ri na kurhula moyeni ni kumbexana ni ri na peace ne ni ngo hundza ni mi xaweta ni famba kumbe ni ti hundzela ni lowi a swi ni lavi laha mi nga yima kona mana swa swo hundza mi ku i lindiwe yi na nuna na vana loyi ani vutisiwangi nchumu no ina nuna na vana loyi ni kha ni hundza a swi sukela kwini hi swona ni vulaka ni nga ku swi va kurhula ku hava homu yin'wana na yin'wanyana yi na ncila wo ti swiketela tinhongani se why a fane a swikutela van'wana tinhongani
a no ringeta ku hlaya ku pima ku hava homu yo beburiwa yi ri hava na ncila wo swi kuta tinhongani and swi nga endleka tinhongani leti ti kha ti tirha ntirho wa right hi nkarhi wolowo hi sweswo tina a ni veri leswi swa pfunana swilo leswiwani ka ntumbuluko. that's why va ku nyoxi a yi na nchumu xa ku yi nga zaku yi xivula yi byela nhongani ku vulombe bya nyanganya nyanganya ku fika ku hi ku nhongani yi fambela kwalomu yi fambela kona mina leswi ni nga swi vona vazalwana hambi ku ri n'wina va le xikarhi va le hansi na va le henhla loko mi ri vambirhi mi kha mi holova nchumu lowu mu wu holovelaka swi nga endleka wu vutla hi munhu wa vunharhu ni va vonile va kha va holovela munhu wo karhi va ri vambirhi ite a ta tekiwa hi wa vunharhu loyi a nga ri ku holoveni na yena ampere va cacerile mara vuphunta bya vona va byi vonile ku hava nkarhi wa kahle wa ku tsaka ku fana na siku rin'wana na rin'wana leri tikuma ku nyikiwe rona dzenamo mena ha ti vutisa ku why a nga ri kona ka khalendara ya Munghana Lonene hi mhaka ya mambalele leswi nga mbarisa swona la ini mata ini bentsaka he a ni la ku ya a ni ku ntani ya lomba banti loko ni ku eni kuma ka nga bohangi na ku imbala size mali kasi King Munada Khoma Ndlela 29 minutes past 3 wena ka ndzengelo konza fika le ka ri liyansi kahle mavavani ya weekend masiyeni ku hala eka weekend vanhu va se loko dyambu ri za ri jika ri fika lawani ri u kondzelerile mani u tiyile ku za u fika laha na loko hi twa mavavana ni va vula ku swila i ri na munhu wa ku ndlela va kapani kusuhi right hi ta studio 4A kuma kona tinhlokomhaka ta mahungu endzhaku nkarhi lowu nga heti kumbili hi twa leswaku laha magondweni ku famba njhani njhamba ya tinjhamba leyi hi ku tekaka hi ku nyika yona ka hina van'wana yi na ti-memories to ka ti nga basanga kahle kambe swa malembe 1994 Chachulani Hall hi tshama hi tata hi boom shaka it's about time yeah u hatla u yi khoma wena studio 4A amlava la loko mina swin'wana swilo se le magondzweni ma hi rhumela at Munghana traffic ya DJ Soul Crash #PM traffic ni byeli la kumbe a nga yi vona weekend loyi a nga yi siyi ni lava ku tatisa ku ntilo lowu kahle i ntila munhu wa xinuna okay ntila wa xinuna hi ku twile mara very loko u phidekeneke kumbexana u sulekile ne u fambisa nyana so ku u ta hatla u tolovela u ololoka so sweswi u nge hina hi suka laha ku ta haxa wena ritirero ta vona once a wu swi voni mola ku vheta mi ri heto mina na loyi a tlakaya yi mahedarata wena u nghena hala 22 timinete ku ya le ka wari liya ya mune boom shaka lembe ra kona ku ri 1994 it's about time laha ni nga na ku tshemba leswaku hi minkarhi leyiwani aka loko hi languta tikwaito group leta ti ri kona ku ri vola va ri vantsongo swinene u languta vanhu va ku fana na Thembi ko sweswana nga na 40 ku nga ta 1044 lembe leriwani a ni swo ngopfu hi Junior Sokhele yena ku a ri na mangani Theo tata the late Leo Mathosa na yena ha ri ntsongo Thembi 50 yo n'wi vhikavhika leswi no Thembi se yang dodele mara a va tshungula hi minkarhi ya vona va boom shaka ni tsundzuka nkulukumba wun'wanyana a tshame ka xitulu lexiya xa madokodela xa xinkarhani va hele va hola va va kahle mara loko va ku boom shaka ivi a yima hina hi hlamala ku hi tiva dokodela va nge te a va yimi hikuva famba hi xitulu xa mavhilwa vete i ta yima endzhaku ka tin'hwetinyana o yima mani a Orlando Stadium a vona hambi ku banenge ka boom shaka hambi lo Ndlela yini o yima hi vona lo dziri bya hina kana ndiya se hi nga langutela yini eka mavonakule swi le ku teni a vo tshama va ri endleve ene swa namuntlha hi swa le palamente va nga ze va chuwa me ni nge te yini rero risimu ri kha ri ta kahle na khavisa famba kahle na Beyonce weru ni vula ku sendlene xi ni werile xo ku weyo ti tshamela xi ku vumbuluvumbulu xi ku do xi ku tshege xi ku pupululu xi ku khege timhaka ta ko kana ndiya mpela khume mune timinete ka wari leya mune u yingisele kahle Khoma Ndlela hina hi yimile wena u ta hi byela leswaku leswi u nga vo swi twe kwihi eka mavonakule wa yi tiva mara mhaka ya ku fana leyi va ni yi tsakisa njhani loko u swi yingisela kahle leswi ni ku byala ntiyisa u ta hatlisa u swi khoma swi kumeka ku hi leswi eka mavonakule Don't miss
is our truly harmonious show. Friday on Ndzi. ibhele riqingho hi nomolomo 015 297 1855 nomboro yo duma yi twala hi ndlela yeleyo loko yi bela riqingho hina laha hi hlamula leswi swi nga olova swinene ngopfu hi leswiwani i mhaka ya ku loyi a vulaka ku mi nga hupiwi hi nongonoko lowu i muhaxi wa nongonoko ene nongonoko lowu wa ha lo tlanga hi le ka n'hweti ya vungani ya vuntlhanu wa ha lo tlanga mune and va tlhe va vula ku yi le ka sabc hi swo ya se mo hi ya twa himpela ku xi ku vumbuluvumbulu khoma ndlela Hayi njhani n'wana boti mo hi pfukile mi pfukile n'wana n'wantlu kapakele trini madala sabtrina ni grand madala so sure ya mara iso kahle ne anna ku vula na n'wina emlanto okay mu foneleni kunene ana nyuma ka phone number memusi mina yona musi ne i zero mina xana bese ne sule ka sabc i zero okay all right sharp ku swi le ka sabc man a hi lava ku swi ta hi ku swa tivula hi swoxe hi lava ku tiva vito ra nongonoko u nga kanganyisela na hi muhaxi wa nongonoko mara ka siku ra kona ingaku a ku ri na zwayibala kona kwalaya ka nongonoko se ni swi vule ngopfu se u kahle lo vula hinkwaswo ya mi nge twa n'wana purini khoma ndlela enhlekani ka khoma ndlela okay va dyansi vatsumile it down khoma ndlela enhlekani khoma ndlela hayi minjani boti i pfukeli mi njhani na na no hlupha xihondzo la Nelspruit man Nelspruit ne ya 89.4 a sweswi mi nga swi vula ni swo va swi twile va ta va swi landzeleri okay so madam wina futhi okay khoma ndlela yes namuntlha swa tikomba ku hi misumbuluko swi vula ku leswi swi vanga babalaza na xijumba na khoma ndlela hello khoma ndlela hayi khomeki ndlela namuntlha a ku ni munhu khoma ndlela ka hayi va hathi minjani i pfukele mi njhani mavutani pfukile khoma ndlela hi twa n'wemi ndi kongoma tlhelo rihi i the miss out the miss out yo okay ni kombela mi tlumbela ku swi le ka sabc man kumbe ni nga mi nyika half brown half yini ni ri tlumbelani ku swi le ka sabc man kumbe ni nga mi nyika half brown acha na so relerisa no kumbele ka SABC 2 swi lo tivula mavutani okay kesini mavutani katika kule kutikeni it goes and behave ku hlaya ka van'wani kerekeni yin'wani va ku swi famba swi tika hosini mara ke mo hi ya vona van'wanyana lava nga ringeta ka twitter mina ni vona landza ra hosi dumas ange leswi humaka north vernoit ka sabc 2 so humaka sabc 1 eka xitori xa seli mathunzi aku hi laha ya ka sabc 2 lo anga te suma ka xa seli mathunzi i Victor Mongwe kasi Brian Chivambo hi laha ya ka sabc 2 ni rivele vito ra nongonoko vusaseki ila vula ku yisuma ka vusaseki hlengani silence makhuvele kasi Leonard Mahushi yena u hlamusela leswaku hayi swi ta hi le ka sabc 2 the miss out ni kombela mi nga hundzi laha ka Leonard Mahushi ni languteni tlhela ni languta hi tihlo empty hi mhaka ya ku vete don't miss out on sabc 2 va ku nongonoko i the miss out me ni kombela ku ya kaya kombe ku chayisa ne unge si chayisa Chamas Mkara Mabel sabc 2 i Friday the miss out don't miss out okay no bitra nongonoko i point of order nongonoko wa sha hitumi murake luya wa imtirkulori ka tv ni le ka radio ko ka Mtsweding FM ish yana so ngwemi loko va ku don't miss out mi yove mitwa kwa very the miss out Tyler na Nicole Tyler per Tyler Bella Shaw
vele cha vo complaina kwaga padia izenzo zakho a ni lava ku ta vutisa ku bela njawu leyi bela njalo swi nga swi vula yini so hatle u swi hlamusela swantshwa hi le ka awara ya vumbirhi ya ka awara leya vumbirhi leyiwani ku ta kha ku humelela yini mara onge ni hanyeli ya ta ndla nkarhi lowu nga heteki mbilu Yeah. loko hi nga se fika ka 20 se u nga pfa rhumela email laha u nga ta ku sitolebm@sabc.co.za hi swona musine sitolebm@sabc.co.za email address ya kona laha hi hala tlhelo letiya u lava ku ta ku himuka hi tona u nga ti rhumela na tona u pfumelela ku va u ti rhumela ti koho laya ka twitter already se ni tiphinini hi tiphinini mata tiphiniwe hi tiphine hi ze hi tiphina i timbirhi mi ti vonile mari vayingiseri ku na black coffee laya I'm falling ivi se leri ra vumbirhi ku va le Roy Styles na Zex Bantwini va ku yego kwam se loko mi kha mi hlamuseta mavula ku hina hi suka hala hi ya hala hi kongome Hi famba hala hi le. na mimpfumawulo ya liya ya le magondweni mi nga ze mi chavani hi lava yongopo mi komisa eka 0712659860 Right, 12 minutes past 4, misava ya va kurhula i George Maluleke hi nga ta vuya na yena ndhaku nkarhi lowu nga heteki mbilu a yi na kurhula misava ni na ku tshemba leswaku na wehe swin'wana swa ku fana na swona u nga va u hlangana na swona laha u swi vonaka ku vanhu van'wana a kurhula va na kona George Maluleke George Maluleke legend ya ti-legend talenta leyi nga tlela la hambi ku ri vuswikoti wa swi tiva leswaku byi tlele ku njhani vhele laha u nga tshama kona ndzenga wa kahle i 19 timinete ku bulawuri liya ya mune a yi Ngobeni na Lindiva unge ni hanyeli Unge ni hanyeli namuntlha loko u rhumele email eka sitolebm@sabc.co.za u nga tivi wo kuma nkarhi wun'wana ku ri wena mara u nge hi twa leswaku namuntlha hi nga va hi ka hi hlangana na mani laha Ndzi hanyeli. alright a yi wu heti nkarhi hi twa la riqinghweni hina kokwani gezani mi kona kokwana ngezani ni kona mi njhani na hi pfukile mpfuke njhani hina hi pfukile hi dya tinyawa na timanga la a khensa swinene kokwana ngezani ku na hungu ra n'wina laha hi nga mi khomela rona ho ka hi nga swi tivi ku ri ri yini mo ri yingisela nyana hi twa a ri se ri yingiseleka kokwani gezani mani mata yi nga ku hi ngo mi kandziya hi ta kota ku dya switshongo leswi mi nga naswo kwalano mi hi ku hi tivira kona hi le ka ngove ka dyiwa la hi rimini hina huku ya masin'wini sweswi ka ngove hakule loko u za u jika laya crossini laya ku rrr u ya fika laya gija ngove ho vutsela ku hi kwihi ma swi vona kokwani ngobe musi amkoloti munhu kokwani ngogezani musi amkoloti munhu musi mina na timanga ni koloti no rini okay hi leri hungu ra kona mi nge ri yingiseleni mi twa ku nga ku ri mani loyi a lava ku ta mi byela yini njhani n'waxina vayingiseri ni famba ku yingisela rungula ra Unge ni hanyeli ka tatana John Rikhotso tatana John Rikhotso va ni kurisile hi ndlela leyi ya ku na vaakatiko va ku tala va ka ngove a va swi tivi ku a ni Rikhotso ni nkuna ndlela leyi a va nga ni kurisisa xiswona a va nga ti kombisi ku ri a ni n'wana wa laha mutini wa ngati wa n'wana wa vona wa ngati a swi ndla a va hi khome ku fana hi ri vana va munhu hi ri hinkwenu na namuntlha na sweswiwani ha ha khomanini ni kombela ku hindzeriwa rungula ra ku Unge ni hanyeli eka vona leswi va nga ni kurisa hi swona a ni swi tivi a ni ta ni ri kwini eka nkarhi wa sweswi loko a ku nga ri vona events nkuna ka ngove ni nkhesini inkomo kokwani Rikhotso kokwani mhaka ya koho yaleyi mi yi twile swona hayi na mina ni ri a ni hanyeli a hlayisa vatukulu va mina ni khensa swinene na mina ni lava ku vona vatukulu va mina va kula ku fana na yena ya mi tirhe ntirho wa kahle ngopfu loko ni twa leswi a swi vekisaka swona hlamusela leswaku vo tala a va swi tivi na ku a hi rivisi loyiwani mavutani hi swona mi swi kotisa ku yini mara swa kala masiku i ku kulela vusiwaneni ina loko kulela vusiwaneni wa swi kota ku va ku no i kota ku twela un'wanyana i vona ne leswi a nga hi xiswona i ku hoyi no na me ni hundze hi kona la mhaka ya kahle yaleyo e a khensa hlayisekani kokwani Rikhotso la ka ngovela hi ta vhaka rin'wana ra masiku hi ta dya switshongo danke ku khensa mina inkomu siku a ri ve lerinene 21 timinete ku bulawuri leya ya mune se hi teka tinjamba timbirhi ti nga ta hi tshuneta
eka nhlokomhaka ta mahungu na fanele magayisa mara mahungu leriwani ra kokwana Rikhotso ri ni khomile la swinene nhlokweni ya mina la na ha ri ku lweni na xivuriso lexiya xa ku a hi hleteli xa munghana ya hletela swi ya hi ku hi yihi ani hi swona na ku loko leta landzelisa kahle Xitsonga Yeah. xi tlhe xi jika xivule xi kun'wana hi wa wun'we hi sweswo wa yi vona switano miyingiseri u yingisele Khoma Ndlela a hi Ngobeni na le Ndzi eka ndzengelewo loko ri ku wa ku fika hawu Ungeni hanyeli wa ku yi hupa 1637 mungalarana FM Khoma Ndlela palisa risimu ri kahle kusuka ka Elvo Dirango fambisana kahle na professor miri loko va ku ve umali ya vuza hi loko sindisa ku yini mali ya vuza va mapokotela va mampinci nhloko-hlela vanhu lava tshamaka mabanga ma kha ma tsema vo gabadiya vakena oh okay phela kumbexana va loko u hlayisi mali va vula ku leswi yi nga tarisa swona kumbexana wa phakela i vanhu va ku phakela hi ku yikona Oh, okay. a swi va hluphi leswa mali maphepha okay se swi kuma ku antswa i va ta printa yin'wana minduku hikwasela ta sungula ku tivitana mavito man'wana mo ka ma nga heli hungu leri swi nga endleka ku kha ku byeriwa palisa ne mi kuma ku palisa ku tshamiwe na yena va n'wi xavela bev hi nkarhi wo famba a jika hi hala a vuya a hluvule wiki ivi va n'wi hlamuseta ku hey a ni tshame na nhwanyana n'wana va ku palisa mani a ku xote ko tani ku ni famba na yena hi loko se xi ku bile palisa palisa na xi swi vona ku yi laha hi nga kona na ku lahlekeriwa hi sweswo a fanele ku va na ntlangu alright ya letiya hi mukaka hi tona hi ta va hi kha hi tona endzhaku karhi lowu nga heti kumbili ntsena loko ri ku wena u yi like ka Twitter u fika u rhumela tona hi ndlela leyi n'wina mi nga rhumela ti-voice note eka 0712659860 hi ta va na toho ti-voice note teta hi kha hi ti langute hi twa leswaku exikarhi ka letiya tinghoma timbirhi mi nga ti langa hi ri nga na matimba kahle ku vayingiseri ni va byela ku vayingiseri ka Pizzy a yi ka tlange tinghoma leti yin'we ya tinghoma letiya a ti fane hi muka hi tona ene a muku mani relegate minisa se mina ni ngo a hi tove minduku a haxa bolo leyi yi nga ta haxiwa kusukela hi awara ya 5 hambiloko yi howile a tove yi nghenile a va yisiwa ka ta vaaki mara ka ta vaaki ne a hi nga lava va hi nyika leswiya swa switiviso swa mintirho na swin'wana swa leswiyani michako loko mo applya vola mi bereta mafuntseni swiveko swa lava hundzeke emisaveni kasi voice yikona Mass Music Johnny na Matumane ke nga va mitirhikolwana ku humelela yini engeni nga hlamuseli total ke a nga hisa mara swi nga risimu leriya ra Johnny ku dyiwa vunandzi byona se va vuye futhi loko laha kha ku Johnny na ta vutisa ku Johnny hi kwihi everybody Johnny ku dyiwa vunandzi oh Johnny ya hambana phela ni vula ku Johnny hinkwayo ku dyiwa vunandzi Johnny hinkwayo munhu na munhu juteka wena ya Johnny wa ntwa i vhaka hi laha ko taniya ta tlela na xikunwani xi ri handle alright 10 minute ku eka awara leya 5 leti hi fambaka hi tona vayingiseri va tilangile va ye kwalaha hi nga fika hi tiphina kona se va ta va ti landzelerisa va ku hi lava leri na leri laha u nga va khoma kwalaho liberini lava ni nga va khoma vayingiseri kona sizeka Richard Rikhotso yena ange kofi ya ntima mfole yi nga kona Svarakithewele Cotton Daily ange yini na Black Coffee un'wanyana ri FM ya ka Mphambo Ludwig Maluleke ange Black Coffee ya mfole mashaba paseka Sonia a Pretoria yena ange Black Coffee na le ka Zandile nwa James akona Eric Mkasi ange Black Coffee ari a Alberton ari kona Julia Matavele yena ange but Ike na Lindiva meni khoma kahle ka hari timhaka ta Black Coffee mama mhlurile Ndamaluleke na yena u ri Black Coffee u kona God's favorite wow hey aku Black Coffee I'm falling mani Maria Rikhotso ka Mageba Black Coffee na mani papa Mpfhuka na bona hi vitirisa seka Mpfhuka Black Coffee bona va tsale ku I'm feeling u kona un'wanyana ya rani papa wako ange Khoma Ndlela hi risimu leri ra Black Coffee kambe ku na ti-voice note la ka voice box hi nge saya kwalano ni vona Prince Khotso na yena loko ri ku nhlayeli kambe na yena ni vona vulavula sweswo swa ku I'm falling hi Black Coffee u nge hi nghena laha loko hi vuye kona hi vuya na ti-voice notes ta wena kambe swa endleka u twa onge a wu tekeriwi enhlokweni tanihi mutirhi leyi i n'hweti ya wena laba bantu bethu ey'nkabe ngageji tiva timfanelo ta wena tanihi mutirhi a hi tirheni riperini vahaxi va mina ni Khoma Ndlela namuntlha hi Black Coffee I'm falling a mi hlangana na Leonard Mawuxi kwala ka Huma 14B
minjhani xipano xa Khoma Ndlela ni nga rivala na DJ Soul Crusher eka siku ra namuntlha ni Khoma Ndlela ni ri kwala eka R21 ni kongoma leyi aka Tlhong hi risimu ra DJ Black Coffee a mi ra DJ Saito loyi ni wa ka Magoro inkomo ula DJ fambela DJ riperini vahaxi va mina ni Khoma Ndlela namuntlha i Black Coffee I'm falling amhlangana na Leonard Mawushi kwala ka huma 14B riperile vahaxi va mina ni suka a phase 1 kwala le haye ni a phase 2 ni famba na n'wina ni Khoma Ndlela hi risimu ra Black Coffee a mi ri na xongi baby ni ri kwala le haye danki Buster 929 sibra kona takathara ku msebenzi wethu khume n'weti minete ku bila wari leya ntlhanu se ngene kahle ka wari yo hetelela lindiva na Ike Ngobeni ngena hi matimba vele nga ku a ku sungula a ni ri na nkinga ya ku kumbexani why ni beburiwe ri na kiss madolo mara zekete na yi vandlamula mani yi lava i ri na kiss zekete yi lava na nengo languta hala i ba inyawula a yi ze hi ti hlupha se loko u ri na marengo ku zekete swivesi ku zili kiti mena ambanhlekio kumangangona no marengo kumangangona no se matira marengo lawo matatira njhani ku zekete a yi buhi wona ni vula ku kambe matira swo tira alright ka awura leyiwani vhele hi ta va hi kha hi ri na yena mesh sarila ni vula lowa nqambi a ta va a kha hi byela ku hi yihi buku leyi a hi hlayaku eka lowu nkarhi ngopfungopfu hi ku na tibuku wa tsana mi nge hi nga si heta nkarhi hi nghena vhengeleni loko hi vuya na norho wa mesh sarila ivi se hi vuya hi kha hi bula na yena leyi Khoma Ndlela mani flo nkatangamula ndzi ta va sesi rose letiwani loko vona va kha va yi cinela kahle nga twa hi nga ku ngamulaka hi tove hi ku phala ka xa lexi xi nga ze xi ndla ku ni ve ni nghena hi ku hleka u ta hina ni ve na ngamula mhleketweni ya mina yo mbala brandwood na ntangu yin'wana yo boniwa yo hatimo handle swona tingamula masiku lama ti relaxile tingwenya hi leta njhani va ri loko wo yi vona na brandwood hi ti tlimbela ko ta yi ve swi tiva kwa a hi yona ngamula ta tika u kuma ti relaxile tingwenyo u kuma ni ri yona ngamula mani nga swi tivi kumbe mi vula yona right makumembirhi minete ku bulawuri leyi ya ntlhanu yingisele kahle nongonoko lowu rhandzaka munghana na FM Khoma Ndlela hi na wena konto fika le ka wari leya ntsevu hi languta eka minkarhi leyi hanyaka yona na xitsongwatsongwana lexi nga kona xa COVID-19 loko ni tshamile ni languta ngopfungopfu kwalomu hi tikumaka karhi hi hanya kona vanhu lava ngopfu ka wave leyi nga hundza va nga za va khumbeka swinene hi COVID-19 kumbexani va nga va vabyile swinene ni twa ingaku hi vona lava hayaka mahlweni va tlhela va tekela nhlokweni na ku landzelerisa swipimelo hinkwaswo leswi nga kona swa COVID-19 hambi ku ri ku tisirhelela vona hi vona mara hina van'wani hi ngo lo twa kunene so hi leswo swa ku haya mahlweni hi tlhe hi hembelana ku hayi va mi hembela n'wini va mi hembela n'wini kasi why swa ku wave yako yo fane yi byela yo vula hi munhu ku ve yata ho twa ku swilo leswi a swi kona ni byeli vanhu lava dirayivhaku titaxi masiku hinkwawo a nga si tshama yi n'wi khoma na siku na rin'we siku i rin'we yi ta ku u tlileli yi ta tika mhaka leyi lexi ni lava ku va ni tsundzuxa xona mina sweswiwani hileswaku n'wina loko ku ri ku hambi yi nga si tshama kumbexani yi ku karhata kumbexani yi ku khoma swi tekeli nhlokweni leswaku ya hanya vanhu lava yi nga va khumba kumbexani yi nga za yi va khoma va vabya va tlhela va hola kumbexani swi va hi ndlela leswi nga ndisa xiswona u nge tirhisa vanhu valava tanihi xikombiso xa leswaku impela COVID-19 yi kona nakona yi na xiave xo karhi lexi yi nga na xona ehenhleni ka vutomi bya hina a hi tiyiseni leswaku hi landzelerisa swikoweto leswi nga kona na ku landzelerisa milawu leyi nga kona leyi fambelaka na COVID-19 hi ku leswi a hi swo tlanga hi swona kuti van'wanyani lava yi nga va ba va hola ne kumbe lava yi nga va khoma va hola ku na van'wani ni vabya ngopfu mina ni nga yi kangatela na ya vumbirhi yima yi ze yi ku tekela murhandziwa wa wena makwenu mutirhikulori wa wena i ta swi twa ku COVID yi kona a ni rivali mara lexi ni nga ku byelaka xona i ku lava nge ni nga yi kangetela na ra vumbirhi ne va hemba ni ku xisi va hemba Africa lace, love is wicked. Come look, Chalesa, when you say that. Mina ri gata ku vula ku ri siku leri ya sidlukotini munhu a khamba a xisa ka njamala mula rikandzeni na COVID yi nga se nghena ka se i hlolela ntungu no vula ku sidlukotini ya rigiriki mi ze mi nga yi vo kahle
pho mutsongo hlamusela swona ruzo lunga hinyenyetsa lusin'wana leli loyi a dya koteni wulu la sidli kotina la katlehong a ni swi tiva ko endleka yini kombela ku ya ka tinhlakomhaka ta mahungu alright Brick and Lace love is wicked leri twaka la ri karhi hi tshuletela eka makumembirhi ka hi timinete ku bilawa ri leyi ya ntlhanu nhlokomhaka ta mahungu tata kusuka studio 4A endzhaku ka swona ta kumaka wona leti nga kona eka nongonoko tiko xetleli Soul Crusher already Yebo. Okay, mate always yaka okay minge ya straight amongwini ikuteke kahle ku yisa makorweni ku landela bonkosi Dlamini aka Zola ola ta nguvitana Zola man 7 kumbe se Zola 14 Zola but Zola but ibe man'wani magenge yeah right swi kusele kahle Khoma Ndlela ka ndzengelo makumembirhi timinete ku ya kale ka ori ya ntsevu kuna xin'wana xiyisa laha xiyimbeleri xo chela ndlala kumbe xana ni nge se xi tivisa hempo u nga ni bela gazankulu kwalani nitwa yafikile magazo vafana lava naro Ziri yafikile magazo vafana lava naro la ka ku yimbelela mesh na n'witiva ne i performance ta ku dlaya i tshama a performa rin'wanyana rwa ntombi ri tikuma ri ri stagini inga ku ri yo lahleka ambale ringi ya mucato n'winyi wa ringi a n'wi hawula kwala pulukwa kwala pulukwa mlando yele mesh sari lahleka ni makwerhu na ku va ku amukela ahe minjhani i pfukile minjhani makwerhu na hi pfukile swinene na ku hi tsakile moyeni ku va hi ri ka munghana lonene mesh a ngo yimbelela ntsena ne wa modla no modla hayi leswiya swa beautiful contest leswiya swo modlela xo karhi va ku nyika swi vula ku loko leswiya mhe ni ngeteli na ku ta swi endla swo advertiser swo navetisa xa makwati buruku ni nga ya na yena hi ta va hi ri two mi ta famba swin'we i toloverile mesh ku swi advertiser leswiya to ka nga dumile i nramba no hi swin'we a swi nge endleki bra ki ta va hi swin'we ya ndyondze swo tala hi wena namuntlha ntswaveri u tsala tibuku u hlaya tibuku u nga va khome yihi sweswi sweswiwani buku leyi ni nga busy ku hlaya ngopfu hi leyi ya ku I was raped and you were born yi nga tsala hi Sicelo Mncube buku yo vava so hi ni ndhawu ko ku ri ma vona ko tala la ku kana ku vavanyana ku na dyondzo yo karhi so loko ni yi teka buku leya na mina ni loko ni hlaya title ya yona yi ve yi ni khumba ku munhu la ku twisisa ku misa lo since a nga tswarela ka xiyimo xo tika so u swi kotisa ku yini ku va a va munhu loyi a nga yena namuntlha na ku langutisa vutomi hi tindlela ta positive ta ku at least a nga vi na ku luza mandla ma swi vona so leswi i hlayaka buku liya ya munhu loyi a nga vumbhoni hi yexe ku na yena va pfinyiwile ku nga va ku ri na swin'wanyana i swi landzelerisa kumbexana hi madzolonga ya rimbewu I think mina ko tala ni langutisa ngopfu timhaka ta ku ma vona loko la misaveni vanhu vo tala va na ku langutisa lomu va nga tswariwa kona lava humaka kona swiyimo ngopfungopfu ku na vanhu va ku kuma ku ngopfu mina loko ni ka ni kula a na hambana ku la ni nga tswariwa ku ni huma xitambini leswi ta tika ngopfu ku ri ni ze ni va ntlambi leyi ni navelaka ku ni va yona so ni vona nga ku vanhu vo tala va affecteka hi ti-situation leti va tikumaka va huma ka tona just like na yena lo Sicelo ku ri matswaleriwa ma yena ma tsakisangi so the fact ya ku ri a nga langutisangi laya xivumbetiwa a nga vumbisiwa xiswona kambe u ve na mhaka ku twisisa ku Xikwembu xi na reason ya ku why yena a va tswariwile maswona so buku leyi for mina I think yi ni khumbela ku ri at least vanhu vo tala hambi ku ri mina na relate ka yona hi tela I think hi langutisa ku lomu hi humaka kona ku ve njhani maswona a ni lava ku twisisa ku loko u karhi u hlaya wo hlayela ku fambisa nkarhi kumbe ku na swo karhi swikongomelo leswi loko u hlayelaka swona ko tala loko ni hlayela ngopfu ma vona since na mina ni ri munhu wa miyimbeleri loko ni ka ni yimbelela vunangini bya mina na swi lava ku ri at least na mina ni kota ku
ku toucha vanhu no pfuna vanhu ka swiyimo swo karhi so loko ni kha ni hlaya mina ni twa nga ku swa ni pfuna ku ri na loko ni ri ku tsaleni ka music wa mina na wona wu va wu ri na message wo karhi lowu kota ku pfuna vanhu van'wani kwala lava yingiselaka music wa mina. Vanhu vo tala lava tirhaka ka swa vunyanyuri a va tekeriwi enhlokweni ngopfu ku va nga endla nchumu wa ku fana wa nkoka ku fana na ku hlaya tibuku kumbexani vanhu lava langutiwa ku fana na ku i ta languta ti-music video a yivela ku cina a yivela ku microphone van'wani va yi khomisa ku yini a va na nkarhi va tshama va ri tigigini u kuma kwihi nkarhi wa ku i tshama hansi ku sweswi ni hlaya buku mina ndzi hlamusela na xikolo ni yini xikolweni mona a ni tshikanga xikolo endleleni so ku va ni ri yini xikolweni ni ve ni vona ku na nkoka wa ku va munhu a va a kha a hlaya hambi a nga hlayi swilo swa swi dyondzaka xikolweni ku hlaya swi kahle ku swi boosta miehleketo ya munhu munhu loyi a hlayaka i kota ku va a vona swilo hi tindlela ta ku hambanahambana ku miehleketo ya yena yi tshama yi kota ku va yi challengeka hikuva ka a hlangana na leswi a swi hlayaka leswi tsariwaka i miehleketo ya n'wana munhu ku hlaya miehleketo ya n'wana yi boosta miehleketo ya wena lero swa fambisana hi ndlela ra mesh rero risimu ri ku norho mara milorho ya hi roba i tshama i lora wata i fuma norhweni heyi i fuma leriya ra na ku fuma loko pfuka i tlele hansi ka mangwa norho kome ka ni nga hleki u tirhisi maraman Ramesh. Loyi heta ku vulavula na yena. A ni twanga ku lo vulavula hi swakudya ku ningisela risimu ra kona. Hayi leyo chela xeveni, a hi leyo chela xeveni ni. Okay. I norho lwawo. Loko tlhe ku mesh. Mina ku na zambalana. Hayi potato. Hayi kona sarila. Okay. Hey ya. Lo ya bula na yena vele eka ndzengelo loko i karhi languta eka tibuku leti ti nga ku hlayiweni. Loko hetile hi hlaya ku lomba please. Ilara liya ya Gabriel Union nta yi hlaya mara iliya yo nta yi forwarda ani la ku vula so loko ni ku unlomba ni vula sweswo so ku yi rhume ani nga ya tlheli loko se unlombi nta yi forwarda ivi loko i ta ka rendzo kumbe antivi kwihi ivi i ku play yi ku you are right yes right nkati minute ku le ka le ya ntsevu hina vambirhi hi huma hi leyi ndlela hayi khoma ri nga se hipelela ka risiku khoma ndlela ta mzuku exikarhi ka ora na ora ya ntlhanu so cancel va yingiseri mativa ni vule so ni ka ora ya na ora ya ntlhanu ne ya so awara ya na exikarhi ka ora ya nharhu na ora ya ntlhanu se mindzuku swo lava mi vindruka all right mi swi veka hi ndlela ya ku fanele hlayisekani mahungu ya tala eka ora leya ntsevu